مامۆستا کاردوخ ماوەی 3 ساڵایە وەکوانە بەشت قوتابخانە ئاڤال دهوکێ داوامێت کرد. ال 26 شباط اف سالت نافاوایی قوتابخانه داشت لای قوتابیه که او بابی و هیرش سروی ماموستای تیده کرن او پاشانگفن کشنه جلیت هنه کرن اود بیجید اوه ریدانه گلک کارته کرن سردرون من کریه او چند شب خواب چاوت من نکفتیه و بمایسته پترسی روزا بو اسنت شام ج قهران دابن فم چکو ایهانه و تهدید و قطان شلای سمیانی قطاب سمیانی بو من هاد بو پشتی وی پال پشتی براستی من حزب آرامیه که زور کر زور سپاس بو هواجی کوهین دوی کیسه داد آمادن و از حزد کم اف کیسه شوی که یاستایی به تجربه جای کردن چونکو اف کیسه بنایت که حکومت فگیری دایا به توی رای کار نیاسایی بو هبن اشلای خوبه که سوکارن وی قطابی رد کن کوان گفن کشتن الماموستای کربن هفدم رخنیل کارگیریا قطابخانه جید گرن که نشاینه و کشه چاره سرکن تا گهشتی وی را دی یا صادق قرار داد که کیش ما راسته کیش ما خلطه بس اما افتشت سوشال میدیا دهاتی نه بالاف کنچ راستی بواتشتانی نه نسبت تهدید افتشت هنچ راستی بوینه نسبت ما مستوى بتقدان چ راستی بونینه تقریر طبی و یاسا سروره و ام پشتوانت یاسینه طبعا شر درس بو ما مستوى قطابی خوی قطای اگه کارگیری قطابخانه جواب که باید ویا با اول نگهش به مرحله کارگیری قطابخانه ویا با اول ناو بین قطابی ما مستوى خدا موضوع حل کرد اگه چکیشه چند مازم با نه لا باید گشت به مرحله وزیر پروردگی دتا دیار کردن دی و کلین دست بکه قطابی و باب وی هرشی ماموستای کریه لو ما پتویه یا سارو لخو ببینید دۆخی مامۆستا کارۆخ بێ کە بەداخەوە چەند ڕۆژێک لەوە بەر بە پێ ئەو ئەنجام بەرایانەی کە لە بەردەستی ئەمە بوون هێرشی کراوەتە سەر لەناو حرەمی قوتابخانە ئەگەر دایک و باوچێک یان ئەگەر بە خێوکارێک ئەگەر کەسوکاری هەر قوتابیەک لە شوێنێک پەڵپێکی هەیە ناڕەزایەتیەکی هەیە پێویستە چاوەڕێی ڕێکارەکانی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە و قوتابخانەکە و بەڕێوەبەرایەتی گشتی و وەزارەت بکە نەک بۆ خۆی بێت بێ بە شێوازێک لە شێوازەکان خۆی ڕوبەڕووی مامۆستایان خۆی ڕوبەڕووی ئیدارە بێتەوە ئەم شێوازە داواتان لێ یەکەم هەر کەس بن لە هەر پلەپایەکا بن هەرچەندێکیش نفوستان هەبێن ناخوا قانون دەخوا ریدانا هرشکرنا سرماموستا که دهو که پشتی کو کارودان مازن تورن جواکی بدیف خود آیناین پشتی 5 روزان تازه وزیر پرورده هاتا سرخد ماموستا کاردوغ جید خوازید کیست سر دانه چید او یاسا جه خوب ببینید آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام دهوک